tubaha ikaze ku icumbi cy'iyobokamana ahantu hambere mu Rwanda hubatswe kiliziya Isave, izina rimbatiye amateka y'u Rwanda. Mu by'ukuri ni iki umusozi wari wihariye cyatumye abamisiyoneri bahitamo kwatura? Bwana Sanzabera Jean de Dieu arado igisubizo dusanga mu gitabo yise Imizi y'u Rwanda. Iyi ni hado icyizere nge mugiye kubana, nitwa Innocent Bimenyimana. Ikaze. Niyo kiliziya yashinzwe bwa mbere mu Rwanda. Kiliziya y'Isave yashinzwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 1900. Iyoborwa bwa mbere na Padiri Bla, abaturage b'Isave bitaga Terebura. Tariki 2 z'ukwezi kwa 8 1900 nibwo abamisiyoneri ba mbere bageze mu Rwanda. Abo ni Musenyeri Hirit, Barutolomayo, Padiri Bla na Frere Serime. Bombi bakiriwe n'igikomangoma Mpamarugamba. Kwakirwa na Mpamarugamba mu mwanya w'umwami Yohakane Musinga byateye nuko abapfumu bari babiraguye, banga ko umwami abonana n'abazungu ngo kuko bashoboraga kumutera umwako. Abamisiyoneri bahawe uruhushya rwo guhitamo aho batura mu ntara y'Amajyepfo nk'uko bari babyifuje, nuko bahitamo gutura Isave. Wakibaza uti kuki bahisemo gutura Isave? Impamvu ya mbere yari ishingiye ku nyungu z'umwami Yohakane Musinga. Amateka agaragaza ko kuva na kera Isave habaga abagabo b'ibinani bahoraga bigomeka ku mwami, ku buryo hari harabaye iciro ry'imigani aho bagiraga bati urushya nka Save. Umwami Yohakane Musinga yabonaga abadage bahatuye bamufasha kubahindura. Impamvu ya kabiri yashingiye ku nyungu z'abakoloni. Abadage baje basanga abandi bakoloni barageze muri Afurika, ariko benshi bakaba baragiye bicwa n'abene igihugu. Abanyafurika kandi bajyaga bakora imyigaragambyo bashaka kubirukana. Abadage baje bafite amakuru ndetse bari barabwiwe ko Abanyarwanda ari indwanyi cyane. Ibyo babihamirijwe n'abakoloni b'Abongereza bakolonizaga muri Uganda. Ikindi kandi mbere yuko abadage binjira mu Rwanda banyuze muri Uganda bahurira na Kigeli Rwabugiri wa mbere, aho yari yagabye igitero ku mwami wa Nkorere Ntare wa kane Rwamigereka, akigarurira umurwa mukuru ingoma ya Nkorere ari wo Mbarara. Abadage baje baza mu mateka yose y'u Rwanda bituma bagira amakenga. Ayo makenga yatumye bahitamo gutura Isave ahereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, kugira ngo niba bivumburaho bazagire ku mupaka biboroheye. Iyi ni hado icyizere, nge nitwa Innocent Bimenyimana. Ndabashimiye. Imbisanga yawe nazali elenge na pesi